Handak marak ase am kanna hot ni karigi hot no America na Iran da attack to kani haibisi ki aduka masi am the tension ki chawr pa mata am oikhre marabdi hojik Israel amati America se Iran ase subtha tha be ko pham leite makhoi asina khwaide ki chawpa Middle East da peace la hendri se makhoi da red sea da holi se huti da holi se purma ase makhoi ni aduna masi gi meeting ase ti uri photo ase da Michael Gorilla ko bum yawri sini Michael Gorilla ase chawrpa US ke tukumpa war ki export ni amasung mak ase choba phamnai ba amani aduga mak ase Middle East lakre aduga Middle East ta karikumpa war ase sandoki batara ti Iran pu nam thapgi damak to war amati bathau tai haibase mkhoi lawkre aduna karikum Iran da lan to batara ga di kari consequence lakani amasung Middle East kari oirakani Israel ki kari oirakani aduga Middle East lairipa America gi base sing asiki masina kari oini masi purumak ase aji khanna bagi damak ta lakpani hairi Michael Gorilla ase aduga Middle East yengsin bagani war si torpo taraka di hojik Diago Garcia haripa khoi gi ithat asida masi island amani Indian Ocean ta leipa aduga UK na masita influence pi ba UK gi khutta lei ha shi arpa aduga island ni masi ge island sida cargo ships ka loina na cargo planes asina pochei sham prakhre aduga cargo hari se pochei chan thakno puna bani adu pu masi gi plane sing asida yauri se chan thakno rate bomb missile purma ase war si torpo taraka di masi adu sijinabo pochei singdoni hairi masi ga loina Middle East ki mo khuding da makhoi gi obo poching ase alert tam pre hojik ka prithibhi ase chak nga sabu ko maniam sung tension oire kaino tawri se Donald Trump to vote pi ke ba America ki lakh muslim sing su tension ni ma to vote pi ke the Middle East te shanti purak pagini haidra adu po unpredictable or pasigumba president sinama ki pham sida pham kram tung da si taw se karino hojik Iran tension ni Iraq tension ni Middle East ki country puramak tension ni Saudi Arab tension ni madudi hoin haiba amta changtre madudi Iran ka ikoi ge deal tawtrati war tani haibsida leikrabsida aduna hojik Russia na su China na su yam kana themjeli sini yes Russia Putin na Donald Trump ta hairi sini Middle East lan taw kanu ta kanu amasung wa gi wa oin sen bagi wafam chatlo haiduna adubu hojik su ade sini Israel ta mokoi hojik meeting chathakre aduga Iran ta mokoi gi attack ki damak te ready de leikre aduga Iran su haikre madudi direct talk ti never khalu kanu aduga indirect talk ti so Iran su hojik ka preparation ni adu Iran si khara di no pidara US amati market allies countries sing asi pun khraba NATO hairo khoi pun khraba tu ka Israel silaba Israel bu kan bagi wakta ni khoi na suk yor step sing si local ise aduna hojik ka yamna luba khongpham ni hairi khoi preparation pur makhi loire adu ka hojik matam ngairi kram matam ta attack taw ni haibuki aduna khoi Iran de strike taw ni hain di ready tawre hojik Gaza ka sit play bante Gaza to ni buara si di Gaza low ki bi no problem Gaza low ki bi makoi na kan bala poster ko ji low lo su kam kan ho nari adu Gaza low kraga Gaza gi mi sing si kran chu low ro natra ga chen kran chu low ro Gaza ji makoi de content kran low ro masina loy ro to ri makoi gi chawr ba pham se inter Middle East ka clash sama conflict amati lai ritana madudi Gaza laupuna makoi loi kiroi Gaza na makoi ki peace purakani haibte leite aduna Iran asiga war to utara gati kari oini haibasini hujik expert sing nam kinari se kari kum Iran strike to khiba ka loina na hujik America dani ham chorbe effect la kadori se maram de Middle East ki oil purma se loina chatlaroi amasung Iran de hekta strike to haiduna Iran se pumna hekta loi khigadabadi natte Iran ki side tagi makoi ki to ma tor kini Middle East lai ripa America ki base sing ase tap na missile phangwai ba horak lani masi ki matung da Middle East ki thok tu na chatli pa oil ki tanker sing am ta chatlaroi am na chorba economic crisis amani ora kadori se Iran da attack to na America ki su yam down oi dori hairi aduga oil ka se phom puding crisis ora kani adugi matung da kari na to godar se prithvi se masi ki matang yam kana khandar Iran di strike to bahari se hekta ya banati haibasida yam kana khanai sini kari Iran strike torobaga prithvi ki market se dharam bharam oibke adu kumba hamna high chance leiba aduna maram orekani hojik am kana khanari sa adu tawdab su yataba maram di tawdragati Iran asinna hojik makoi na makut thingil ga Israel da yam chaw trouble am pi haibase makoi wakhan da phomna duna leikhre hojik Trump ase laga peace purak na pa wakhal se thadok laga hojik amaga hojik ma na tarif se walwai tani hojik
थाजिनख्रिसे इंडिया पाकिस्तान ओइकेरा मेक्सिको ओइकेरा अमम ओइकेरा ऑस्ट्रेलिया ओइकेरा इवन जापान तुपान लोइना चाइना तारीफ नि हुजिक फुक्रिसे नमख्रिसे अदुन मरम वरगा हुजिक मसिगी पैसासिदगिदी मखोय अमेरिका सेन थुमसे वांगलनी नैरनी हाने खनबा अदुबो हौजिक कंट्री पुरमक सिना रिटालिएट तौबके वाखनते लैख्रे यस नखोय नखोयदा तारीफ पीरबनिना अखोयने सिनांगवदा तारीफ पीरनी हाइरतना तारीफ हाइरिसे मसि टैक्स कक्नबगी पैसा लौबगी आइगी पोट योलकता नंगोन आइगोंदगी पैसा लहौबा नंगी पोट योलकता नंगोंदे पैसा लहौबा तुकुम्बा पोट अमनि हाइरि मसिगी तारीफ की ट्रेड वार सिस्टम चथखरे सो डोनाल्ड ट्रम्प द तारीफ की वार अमसु पुरकले मसिगा लोयना मिडल ईस्ट वार अमसु तौबगी नि हुजिक तौरिसे अदुना अल्लाह की पृथ्वी लैमाइसिदा शांति येनबगी मी लेते शांति क्रिएट तौबगी मी तने हुजिक लेसे अदुना ईरान हुजिक कोक्साइ हुमांग सवी मरमदी मखोय असिदा हाइबो आमता चंग्रे इस्राएल दा मखोय एक्सपांड तौनी हाइबसु वाखन असिदा मखोय एक्सपांड तौबदा मरु ओइना खौरादु लेसि ईरान दिना मखोय असिनम तब हौदु या टेस्ट नि मसि टाइमिंग नि हुजिक टाइम नि तौगदबनि हुजिक सीरिया सु अमकन कापना रहतना इस्राएल की मचा सिंग अमदी सीरिया तकी मखोय कुचु खुलाई पाइप सिंग असिगा हुजिक लेबानन दे अम कापना रहतना सीजफायर का वायलेट तौतना सि अमकन तौरेतना डोनाल्ड ट्रम्प का खोय हुजिक मीटिंग नि मीटिंग आफ्टर मीटिंग अदुगा मखोय की चारपो वार के एक्सपर्ट माइकल गुरिला थारकतना मसि वार के मतुंग द मिडल ईस्ट सिता कदाय करी अखोय प्रिकॉशन लौसनी हाइपिस के बताग हुजिक खन्ना नैना बहौख्रे अदुगा हुजिक एक्सपर्ट्स इन हाइरिसेने माइकल गोरिला ना लाकना हुजिक मीटिंग तौरिसे मसिदा इस्राएल ना पूरीबो प्लान से कई खनबदा असिगी हंदक ईरान दे अटैक तौरिसे मसिदा इस्राएल अमति अमेरिका पुल्लग तौपा इस्राएल सिना खजिक्तंग मनिंग द लेरगा तौपा लीड रोल असे यूएस ना ओहनपा अदुगा वार असे ओइन हनखि तौरिसे हुजिक अमेरिका अमति ईरान की मरक तो ओहनखिपा इस्राएल ना साइड तले होपा अदुगा प्लान सु होटली हाइना ताई अदुगा वार असे करिकुंबा अमेरिका को ओइख्रबती नाटो से अमेरिका के तेंगोइना लाखरानी अदुना ईरान का लाखनदरा सोकना होतोरिसे होजिक यूएसए अमति ईरान वर्सेस नाटो ताखरगनी अदुगी मतुंगता ईरान नदी डायरेक्ट चलगा अमेरिका दा अटैक तौबा यातबनिना मखोइना होजिक कमाइन तौनी मखोइना अंगम तौरकदोरिसे मिडल ईस्ट लेप मखोइ बेस चाम चनी की मथक्तनी हारि मफम खुदिंग मखोइ बेस लेरिदरा मसितनी अटैक तौरदोरिसे अदुगी प्लान नि हारि इस्राएल होलिसे मखोइना मनिंग तले होबा अदुगा तौनहन खिबना ईरान वर्सेस नत्रगा मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस यूएस अमति नाटो मसिगी प्लान सिदे होजिक कना होटपनि हारि अदुगा मसी याम साथीबा डेवलपमेंट अमनिको अमसुंग मसु ओइदोरबनी ईरान की मथक्ता अटैक तौबा हाइसु ओइदोरबनी मसी की दमकता प्रिपरेशन से पजना लौख्रे इस्राएल मनुंगदसु लौख्रे मखोई की न्यूक्लियर प्लान फैसिलिटीज पुरम असे हुजिक अलर्ट थमख्रे मसे का लोयना समुद्रदा लैरिबा आइलैंड दाइगो गार्सिया मसीदनी हुजिक लोइना थेंजनना थमख्रे हरिसे ईरान दि हाइरि मसीदा हाना अटैक तौब्रा खंगते हाइदुना तौदबि यारोय का हाइदुना ईरान न मसीदा अटैक तौबा ngamgodoribra maramdi मखोई याम चौपे लाटी याम को अदुना मिडल की कंडीशन से याम लुई लुटी हाइपनते हमन लुई करम मतम द करी ओइकिने खंगते असोम नखंद प्रिपरेशन से ऑलमोस्ट मखोई लोइरे